mang wena o yona a nyaka go kgontishisha gore ke nnete o yona na Satane ga bona nto ye ntsho ya tlang ka yona ngwaneso o sa no tla ka seemo sana sela re se tsebang sa gare o sa shumisha the same strategy to attack a bona nto ntsho ya creator because it's not a creator o di ka a shumisha mogono outraging bila tumileng ka ona se rena batho se re tshwenya go ba re fenyoshise ke ntho re bitsang gore we are ignorance a re kgone go lemoga go ba le temogo ya dilo tše le re Satan wa di dira lentswe la modimo bukeng ba Efeso chapter 6 o itoma from verse number 10 o thoga le yona e re batho besho a re le tlhabano ya nama le madi ntwa ye re loye a se ntwa ya ga motho a tsene ka ga la patlelo ba ka ga ringa funny face a ilo ntwa ye re lo le ke ntwa ya semoya re lo ke thabano ya semoya re lo le balaola leswisi ba le godimo e le go matimo le goba meboya ye fofang kwa lefaufau ye manipulate megopolo le maphelo a batho lebaka ka gore be manipulated ke ka baka la gore a re kgone go lemoga se re lwa le sona re lwa le Satane goba mebušo ya leswiswi ene mebušo e ngwaneso o ka se ke wa e fenya ge fela o se ka re ga mmušo wa seetša lentswe la modimo gone bala bukeng ya Johana chapter 3 we bala from verse number 18 e re yo a dumelago morwa wa modimo a ka se ke a tlholwa impio ya sa dumelego yena o šetše a tlhotše e re ka ge a sa dumelego morwa a le noši wa modimo e re ka tlholo ya modimo e tla ka tsela ka mokgwa wo seetša se tlile lefaseng fela batho ba ratile leswiswi go feta sona seetša ka ga mediro ya bona e le ye mebe verse 20 e re ge motho yo a dirago tšempe a tlhoele seetša gomme ga a tle go sona seetša ka ge a sa nyeke gore mediro ya gagwe e bonwe yo a dirago tša nnete yena o tla seetšeng gore mediro ya gagwe e bonwe e le ye e dirilwego ka go theeletša modimo ya lentswe la modimo le tlhalosa gabotse ngwaneso go tswana o e tlhalosa ka tsela ye e re seetša se tlile bathong e fela batho bona ba kgetha leswiswi lebaka la gore ba kgethe leswiswi ke taba ya gore mediro ya bona a se e tla go kgatlha ke batho kore ke mediro ya tebe a se e le gore nyathagafatša goba mohlomong ke mediro e le gore e ješa dihlong that is why batho ba sa dumele go tla seetšeng ka re seetšeng ba tlo ba exposed wena šere ke rata go botša mantšhua mmušo wa modimo ke mmušo wa seetša e fela mmušo wa Satane ke mmušo wa leswiswi motho mang le mang ya tlang go morena Jesu o tla mmušong wa seetša motho mang le mang ya gana morena Jesu o gana seetša ka mantšu a mangwe ngwaneso gore a re o nyaka leswiswi ka re ge o itekola o kgona go lemoga gore ge nka ya seetšeng dilo tša ka dio ba pepelene mara re ko botše modimo wa rena ke modimo wa ota ngwaneso a se modimo wa go rata go kgahliša batho ka batho ke modimo wa reng lena botlhe ba le imelwang e tlang go nna gore nna ke le rwalele e ko botše dibitšana tše o tšhabang go di iša go yena ga o fitlha go yena ga a di expose ya botša batho gore o mongwe šo tlile wa o be le sebolai e be le sehlabane e be le sekata gone goba e be leng ga a di be bathong pepenene o a di tšea a di embracea a di khutiša a fela re sepela ngwaneso o lokologile o e sa dira gape-gape ke ka mokgwa morwa modimo a berekang ka gore batho ba bantši re tšhaba go kile ka kwa motho mongwe a re a bolela re rena gore le sa ye kerekeng motho ga a bolela a re nna nka seke ka ya kerekeng ka baka la gore ge ke ya kerekeng kereke e tlo ntatlhiša se ra bolela re ngwaneso morena Jesu o nyaka batho ka moka ba etla go yena o re lena botlhe ba leimelwang ntewe ke morwalo e tliša go yena a go rola yona a ra o a se nako e fela ke sa nyaka go ithabiša ka tšona ke tla re ga di ntapišitše ya ba gona ke tšhabela go morena mantšu a ngwaneso a kotsi kudu batho ba bantši ba bolela marere ko botše bokotsi bja ona bokotsi ba ona ke gore tšatši le lengwe o tla re motlhang di ntapišitše ke tla tšhabela go morena ya ba re e be le sebaka se modimo a go fileng sona sa gore o mo tsebe sa le nako ya ba gore ga go sa re goba le nako ye nngwe ngwaneso wa re nako o sošobile o losa le taste ya ntho enewe ya ba gona ke mafelelo Satane a go tiribolla ya ba gore go fedile ka wena batho ba bantši ngwaneso ba mohlagare bolela ba fetile mo lefaseng nako e ile ya fiwa ba ifela ba e rejecta ba ka ba bolela ba re a sešo e ba nako
lentswe la modimo le tloga le tlhalosa mantšoa le re nako ga re itsebe le letšatši la gona la go bua ga morwa wa motho. Nkare ge ke bolela ka mothathollo ye nngwe kare nako ga re itsebe le letšatši ga re le tsebe la go tloga ga motho lefaseng, ka baka la gore modimo o dirile sephiri se a tšea bophelo ba motho a bea gore ditokotere re a itseba tabe di tseba gore motho o tlo belegwa neng, mara a e dira sephiri sa gore motho di-doctor di tsebe gore motho o tlo sepela neng. O e dirile sephiri a tseba ngwanešo gore nna le wena ge re ka tseba re tlo thoma go apusa matšatši a go phela ga rena, mara a e dira gore motho a dika a tšhogile a tseba gore a ke tsebe tšatši le ke tlo sepelang ka lona, go nyaka gore ke itukiše ke dule ke le gabotse le morena. Ngwanešo ke bolela mantšho a kere a re nyakeng morena e sa le nako. Jesaya o re ga e bolela o re nyakang morena e sa le nako, monyakeng e sa le lebaka la go ka mmona, monyakeng a sa kwiwa a sa gašiwa a sa bolelwa a sa reriwa, monyakeng batho ba sa bolela ka yena ba gaša ka yena. Kwa Paulos ena ga e bolela o reng? Paulos o re ena gore a ke kgathele gore ba mmolela jwang e fela ga a bolelwe. Ba bangwe ba mmolela ga botse, ba bangwe ba mmolela gampe, mara se segolo ke gore ge ba mmolela ba godiša leina le the mo ba mmolelang ba mo advertise ka ra dipelo tša batho a ba mmolele modimo a ke nyaka o tse gore ba mmolela jwa. Ba bangwe ga ba kopane ba seba ka yena, mara ntho e nkgatlhang ke gore ba bolela ka yena. Ba bangwe ga ba bolela ga botse ba mo exalta ba re modimo ko mo botse o re direla tše di botse, ga ba bolele ka yena. Se segolo se se nthakgatšang ke le Paulos kere ge Jesu Kriste ga a bolelwe, gobane ge ba bolela ba mo advertise. O na le dilo tše dingwe ngwanešo ga re di lemogo gore ge re di bolela re a di godiša. O tla hwetša motho a re ke ena modumedi mara a advertisa mathata a bophelo, a bolela ka mathata go fetiša modimo. O sa tsebe gore the more you talk the more expandang bothata bo a gola ka baka la the more you talk o thoma go attracta le meboya ye mengwe ye le re tlo thuša bothata gore bo gole go gola ka gare ga bophelo ba gago. Ka mantšho a mangwe ke rata go bolela mantšho gore a re ithuteng ka mehla le mabaka gore gore le ge re bolela re tsebe seo re se bolelago, gobane seo se bolelang ngwanešo se na le maatla a go godiša goba go depressa situation ya bophelo ba gago. Ngwanešo se etša se tlile bathong e fela batho bona ba ikgethela leswiswi. Lebaka la gore ba kgethe leswiswi ke baka la mediro ya bona. Lentšu la modimo le re ka baka la gore ga ba nyake gore dibe tša bona di bonagale, mara nna ke re gona ke re ngwanešo o sekebe wa tšhoga seetša se, a se seetša sa go exposa, ke seetša sa gore wena o tlo kgona go bona lesedi la bophelo go ntše o phela, ke seetša sa gore kgona go bona mo o yang gona ka bophelo. Batho ba ba sepelang seetšeng ba na le ntho re bitsang gore ke kholofelo goba ke hope, ka baka la gore ba tseba gore mo ba yang gona ba a shoka re ba kgona go bona seetša le lesedi la mo ba yang gona. Motho ya sepelang leswiswing ga a sho ya tsela ya e swereng, ke ka baka leo batho ba bangwe ba re bona ba sepela seetšeng, mara o ba botšiša dipotšišo ba confirmela lentšu la modimo tlako ba re a gona motho ya beng sho ya gore o tlo ya legodimo, goba a gona motho yo beng sho ya gore legodimo le gona re tla no bona motlhang re hwile. Motho yowe o e phora go e feleletša ka baka la lentšu la modimo le tloga le tlhalosa gabotse ngwanešo gore motho mang le mang ya sepelang seetšeng motho o ba le confident because he know where he's going. Batho ba bantši re ba convinced ka baka la gore tsela tše re di swere gore e potša gore ke tšona ya bare ga se tšone ngwanešo. Motho modumedi ya mmakgonte ke modumedi ya dumela lentšu la modimo ka botlalo, a dumela gore morena Jesu o ile a tla lefaseng gomme a šokwela batho bohle, gomme ka letšatši la boraro a tsoga, gomme ka tsogo ya ba gona mmamohlare lokolotše go moka a se fetše mo a tseba re ga motho a dumela yena morwa bophelo ba gage bo a fetoga. O humana nto re bitša gore ke salvation, a full package ya bo modimo ka gare ga motho. O tla kwa Johana wa pele a itlhatsela o bolela mantšoa. Johana wa pele chapter 4 from verse number 4 o re bana bešo re ke le botše lena le bana ba modimo e fela batho ba ba lefase ba le ba fentše gobane o mogolo ke wa leng ka gare ga lena go feta wa beng mo lefaseng. Ngwanešo re ko go botše mantšo mangwe le gore a ka go fa confident ya gore o ipsine le modimo.
batho ba bangwe sa le mafega ntši le bakereki ka baka la gore a ba understand between a church and salvation. Ke ka baka le gore go ba botša ka bonnete le maatla modimo ba dauta ka baka la gore botsebotse ga ba amogela maatla ba amogetše ntho re bitša gore ke kereke. Go na le batho ba e le goreng ba amogetše kereke a ba amogela morena Jesu ka baka la gore go amogela kereke ko go amogela whatever that you are doing. To be in that building to register your name, mohlomongwe wa ngwadiša leina gore wena o tlo ba leloko la kereke, mara wa humana gore your name is not registered in the book of life. Ngwanašo e re bolele taba tše lentšu la modimo le tlhalosa gabotse in the book of Romans chapter 10 from verse number 9. E re baleng ke ba le re kgothišitše taba tše re nyaka taba tše ngwanašo re di kweditsane re di kwešiše re kgone go ipsina ka tšona gore le mohlang morena Jesu a etla re be le confident re tseba gore taba tše re di kwele gomme ra di amogela. Romans chapter 10 from verse number 9 e re ga o bega gore Jesu ke morena mme o dumela gore modimo o mo tsošitše bakgong e re gomme o tla phološwa gobane motho o lokafatšwa ka go dumela. Lekwa o lokafatšwa ka go dumela, tumelo ke yona lokafatša motho. E re gomme e re motho o lokafatšwa ka tumelo e re mola ka go bega tumelo yeo a phološwa. Version e nngwe e re ge e bolela e re ge motho a ipolela ka molomo wa gagwe ebile a dumela ka gare ga pelo a bolela mantšu a re Jesu ke morena, a se batho ka moka ba e bolelang jwale. Ke ne go kwa batho ba bangwe ba re ge ba bolela ka morena Jesu ba sa mentioning the name Jesus, ba sa re Jesu, ba re Kreste. Ge Kreste a kwana le tša rena, ge Kreste a ka re ba balela, ge ya dula lelema go tša motho ebile a šiela gore morena Jesu. E re ko go tša ngwanašo Kreste ke deity, ke semelo sa gage. Morena Jesu ke lebitso la gage, ke leina la gage le le filwego, re le filwego mo lefaseng re fa ke modimo gore ga wa tla o tla bitšwa Jesu. Gomme rena batho ka baka la mediro ya gage batho ba thoma ge ba bona ba re wona yena wona ke motlotšwa ke Kreste. Jale e re go botša phapano šengwanašo ye le gore rena batho re idea batho re khuta ka taete go feta lentšu mola le gore ba Philippi chapter 2 ga e bolela ore leina la Jesu Kriste le beilwe ka godimo ga le go lešitšwe ka godimo ga maina ka moka e re matolo otlhe a tla khunama gomme maleme a bolelwa ka eng na ka go bitša lebitso le e seng ka go bitšwa semelo sa gagwe. O sekebe wa tšhošetša Satane ka taite ya morena Jesu e fela morena Jesu o tšhaba fela leina le ka baka gore ke leina le re reng ka re le bitša e re matolo a tla khunama maleme a bolela a se taete ke lebitso ngwanašo. Jale go nyaka gore motho a kwešiše gore re na le semelo re na le lebitso ke Jesu Kriste. Jesu ke lebitso, Kriste ke semelo, ke ntho a be re ba motseba a tumile ka yore ke motlotšwa wa morena, the anointed one. Jale ga re bitša lebitso ngwanašo go ba le phetogo, mara ge re bitša deity go no swana le go explaina motho a sa kwešišonya ka go mo tlhalosetsana Jesu ke mang. Jesu ke motlotšwa wa morena, ke motlotšwa wa tlile lefaseng a dira dimaka a tloditše ka morena. Lebitso la Jesu ke lebitso le le neilwego ngwanašo e fela batho a re hlokomeleng re re ge re bitša lebitso re o le bitše o le kwa ebile o le kwešiša. Batho ba šetše ba e beile melomong ya bona mara ba sa tsebe gore nthowe a go jwale. Morena Jesu Kriste wa goletše go Nasareta, wa tšwa go Nasareta, ke mo Nasareta morena Jesu Kriste wa Nasareta. Ngwanašo ke rata go bolela mantšu mangwe e le ke tla ba ke ruma molaetša wa ka letšatši la lekgono gone gore seetša ka morena Jesu ngwanašo e fela mang le mang ya dumelang go Jesu Kriste o dumetše yo sona seetša, go fela mang le mang ya rejecta morena Jesu o rejecta seetša. A gona ka tsela yeo ka sepelang seetšeng ka shortcut ngwanašo gobane batho ba bantši re leka go nyaka go betha shortcut ya legodimo e fela a e gona. Morena Jesu o bolela mantšu ore a gona motho ya ka go ya go tate ge se ka yena, re ya ka yena, re tsena ka yena, re phela ka yena, re bona ka yena, dilo tše ka moka ke yena mo maphelong a rena. Ntle le yena a rena selo a re felo ka baka la re tsena legodimo
ka morena Jesu re na le kgwarano le modimo ka morena Jesu lentswe la modimo le re o re boelantšhitše le modimo o dile poelano ka morero wa gagwe gore nna le wena re ga re tlo ya go yena re tseba re tsena ka mang ka morena Jesu ke yena wa tlišitšeng poelano between nna le modimo wena le modimo e fela go mo rejecta o rejecta poelano. There is no way you can reconcile le modimo ge o sa reconcile ka morena Jesu ngwaneso morena Jesu gona wa phela fela batho botlhe ba ba mo amogelang ba amogela sona seetša go na le nnete e le gore mpebele e boletše ene re ka se ke ra itšhabela ke ka baka le go na le botlhokwa ba re e bolele ke gore ga o ka se mo amogele o ka no se humane selo se modimo a se tshepišitšeng. But John chapter 1 from verse number 12 gore go botlhe ba ba mo amogetšego ba dumetšego leineng la gagwe o ba nea maatla a go bitšwa bana ba modimo ba ba mo amogetšego ngwanešo e seng fela batho ba ile gore ba no kwa a bolela fela ba ba reng go kwa a bolelwa ba mo amogela modimo o ba fa maatla a go bitšwa bana ba modimo.